François, nous prions pour toi. Agastory gato kuri imwe mu byaranze Papa Francis. Icyo wamenya nuko Papa Francis yavutse mu mwaka w'1936 akaba yitabye Imana muri uyu mwaka 2025. Bimwe mu byamuranze ku itariki 17 Ukuboza ahantu hasaga mu mwaka w'1936 George Marigo Bergoglio yaje kwitwa Papa Francis. Yavukiye i Buenos Aires aha naho bita muri Argentina. Naho ahasaga mu mwaka w'1970 Papa Francis yabonye impamyabumenyi mu bya teolojiya. Ahagana mu mwaka w'1969 yabaye padiri. Mu mwaka w'1973 yagizwe umuyobozi mu muryango w'abapadiri b'abayezuite aha muri Argentina. Inshingano yamazeho imyaka isaga 6. Ahagana mu mwaka w'1992 Papa Yohani Paulo wa kabiri yagize Bergoglio umwepiskopi wa Auca. Naho asaga mu mwaka w'1998 Bergoglio yagizwe archiepiskopi wa Buenos Aires. Ubyumve neza ko ari muri Argentina. Ahagana muri 2001 Bergoglio yagizwe cardinal. Naho ku itariki 13 Werurwe aha nasaga mu mwaka w'2013 yatoye nka papa mushya asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Naho ku itariki 21 aha ni muri Mata muri 2025 Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 aguye i Vatican. Aha n'ubundi ni muri kiriya gihugu cya Argentina. Amakuru meza dukesha ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika bita Amateka nuko Papa Fransisko azashyingurwa kuri uyu wa gatandatu tariki ya 26 Mata 2025. Misa yo kumusabira izasomerwa ku rubuga rwa Mutagatifu Petero maze ashyingurwe muri bazirika nkuru ya Bikira Mariya Mutagatifu. Nibyo mwabasha kumenya kuri uyu wa gatandatu, muzakurikirane neza. Ahangaha benshi mwatangiye kubona amafoto y'iki niki, mukurikirane neza ndetse kandi muzakomeza kwikurikirana byose kuri BNN TV cyangwa se Bikira Mariya nyina w'Imana Nyabitima. Nge nari ACC Happy Content Creator Catholic. Yeah right. Le pape François, notre modèle d'humanité, il est présent quand l'être humain est malmené. Dans les questions des droits de l'homme, le pape François